Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 14. No kapungtot na ka ti maysa a tao, sagutam iti nalimad ket agbaaw ti pungtot na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti ipatpatakder ta abalay tayo lakay. Mabalin tayon ton ti umalis. Un nga rod bakit? Imbaglakit din tamom nga inururnong ti sweldok iti adda akdi abroad. Katadaing gatang tayo iti lote nagpatakderan tayo ti balay. Kanada pa yung talunan tayo. Mayat ti lokasyon dito tasan aparikot ti danom. Wen, iso anak kapag mula ta iti anyaman akayat ta nga imula. Wen, amo kahilig mo ti agmula. Gaputan nalag anti imam nga agmula. Day tamot ti nalasin ko lakay. Anyaman nga imulak, talaga anabunga. Malangarod, agawitan. Tasikasuan tayon kadananang ti panagalis tayo. Ay, kamaudyanan na. Saan tayon nga agabang pahay? Nalpas matgaya man ti patpatakder da abalay ti abay tayo. Siguro umalis dan. Siguro madlaw ang naglastog dagiti agasawa nga akin kukwa. Gapo siguro, tadakkel ti impatakder da abalay da. Agpaiso na ita. Umisem damot nga agpaiso. Yung kaslada kayat naasawon nga isem. Kaslada mang tagtagibasit. Kas dala nakaraman na baod. Madlaw matlang iti itsura da marigrigat da. Ay mapay nga nagatang dati nalawa adaga dito'y abay tayo. Ay kat amangan no na nga bakda iti loto. Kasta nga ta. Pangalaan da ko mga rod. Saan nga ta nag-hold up daw no? Nagtakaw da? Ay wanan niya. Mabalin akas da. Kasapulan nga ipabless yu pa iti balay sa tayo umalis. Kapilitan na kastananang. Kan agparte ka no nilando iti baboy. Tapno damot iyawis na kadagiti kaaruba tayo. Ay katwan Nagruna ket kaslamba di ti panagkitkita ti agasawa nga agbalin na kaaruba tayaw. Hawan nga rod nanang. Nadlaw yumat gayam. Uray isumak ida. Di da pa'y pulos umisemat. Kasla saan da kayat nga da kaaruba da. Kat pilitan tayo lata at makigayam kadakwada nanang. Narigat ti makiapa iti kaaruba. Ay naku nampay anak ko. Isu nga uray madi ti pakpakita da. Pakitaan tayo latta ida iti nasayaat. Anya ka di pa'y ti maitulong mi kanina ng lakay. Nalpas min nga inislice dagiti natnateng kan pangrekado. Da kamin ti makamu dito'y bakit? Mapankalangan kadagiti kaaruba. Tawi sumida dito'y balay nga umay mangal daw. Sigurado nga ta makaluto kayo sakbay ti pangal daw? Wen, bakit? Basta ibagam nga umay da iti pangal daw. Sige nga rod lakay. Agrobwata kon. Naibagag sa payo kabsat. Awisan kayo kumakan nila kay mo nga umay ag-lunch di tabalay inton madamdama. Ay, apay, anya ti okasyon? Blessing ti balay mi. Lastog. Anya ti kunam kabsat? Ti kunak. Anya ti yaw awis mo apangaldawan? Nagparti kami iti baboy. Ay, pasensya kan Ang saan kami agsidsida iti baboy iti asawak? Ay, liklikan mi dayta. Ta saan mi akayat ti mahay blood? Saan mo ta kanayon kabsat? Sagpaminsan laeng mat. Apay, aya nga ipilit mo. Healthy living kami nga rod kanila kay ko. Iso asidaan nyo lang dayta pinartiyo ababoy. Saan mi apagtatakkunan? Anya ka di ti masapul mo, balasang ko. Saan ka day asika dyan nagpatakdar iti dakkel abalay di ta asidag? Saan mo't unay nga iso ti dakkel nana? Awon gayam, awisan kayo ko mga umay aglans di tabalay. Adabasit pagsasangwan tayo. Ay katwin balasang ko. Agam saan lang asyak ti agnanaod dito'y abalay. Ay sangapulo kami amen.
Adda ijay talon ti anak ko kan ti asawa na. Kastamot tendagi ti anak da. Ay syakla ang ti mabatbati dito balay. Ay, mabaling nga awisak amin ida. Ay, katuan anana. Maragsakan no adu kayo nga umay. Kan maragsakan takayat yu ti makiragragsak kada kami. Ay kat makandaytan ko naman. Apay ko mga agkad kami ngay. Pinagkadkadan na kami ti may sa akaaruba tayo. Iso akasla na ba inanak, nana? Ha? Sino mait? Dagiti agasawa iti abay mi, nana. Ay dakara kan nato. Kasta agpaiso, nana. Saan da kano agsidsida iti karne ti baboy, ta healthy living da kano. Ay, agraraman mo't dagijay nga agasawa. Mga no saan da pa'y makagatang iti karne asidaan da. Ita, pinagkudkudan da ka. Diyak nga rod amo, no, ada saksakitan da kada kami, nana. Awan mo ti madingar aramidan mi kadakwada. Ay, amom balasang ko. Sa bali nga minti ugali dagijay nga agasawa. Naapal da. Iso akit haem kat saan da ang maparaburan iti anak. Kasta ka di, nana? Wun. Iso asaan mo nga ikaskaso dagijay akarobam. Basta pakitam latta ida iti kinasayaan. Wan, nana. Kastamot ti ar-aramidan. Uray na dumanon ito iti banglo ti ikado bakit? Lagi masen. Uray ak tilmo-tilmon. Mabisinak pa yun. Ay na, lapdam pa'y lang ang tibisin mo. Diyak lakayat nga agbalinta akasla agbibisin. Punumit nga agbibisin ta. Kita man, kitawan pa'y maisaang ta. Adain lingtak akamuti. Iso pa'y lang ati kanam. Winanam ko man ti awis ti karuba. Agparam magdagita. Iso asaan mo nga apalan. Ang mga no naggapulang iti tinatakaw na ita ipakpakanda. Sa bagay. Ala, ano sa kon ti mangan iti kamuti? Tangay timulong kayo mat anaginaw. Ada insupot ko nga iyawid yun, Nana Remy. Ay, saan na ba sa apol balasang ko? Tulong ko kada kayo nga agasawa ti panaginaw ko. Saan ko mat apapabayadan? Saan abayad daytoy, Nana? Ado nga min tinabati ang makan. Mabangles mat laang daytoy. Iso nga itad kun kada kayo. Ikak kumamat nga ro dagiti agasawa akaaruba mingam. Healthy living damat ngamin. Amang ano makangagak pa iti nasakit asa uno ipilit ko. Ay katwen Ay, saan mo nga ipilit no di da kayat? Ay kat, agyaman iti da ito nga ipabalon mo, balasang ko. Awan anyaman na, Nana. Sige, agawid akmatan. Itaypay ang agawid dagiti kabalay ko. Kanya dahil nabalkot nga igamyaw, nana. Ay, impabalon ni Iseng. Ado ka no tinabate, iso pinabalunan nak. Ay, kas kailag bibisin mo it. Ay talaga mo't nga agbibisinak. Na. Kaaduan na asaan kami amangan iti agsapa. Iso ano adda agawis iti grasya, ay saan ko apagkudkudan. Ay, manmanuman tikas kada kayo, apagkudkudan nyo ti grasya. Sano ko napasindayag da kita kaaruba? Managrik na da, kat isuda lang ti adda kabailan na itibiyag. Ay, saan akas tati kapanunutan ni Iseng? Kaya't na kayon tupay apaniguan. Ang healthy living kayo kanumait. Iso nga uray saanen Taamangan no makangag pa itinasakit asaaw no ipilit na. Anya? Kunak tumot analagan ti imam bagay. Kita, nagmayat tirwat dagiti mulatan at natin. Naglalang tuda. Huwan nga rod lakay. Saan ta kami naparikot ti danom apagsibog? Tabastante ti danom. Swerteta. Gaputa data, tinakagatang iti dayto alote. Huwan nga rod lakay. Iso nga rod nga idi nakitak anak ka for sale daytoy.
Kayat ko agatangan tan adagos, taamangan no maunaan da tapay. Mang panunot tapay, noon yapay timayat nga maimula. Kasla, mayat nga agmula ta iti layakan sibuyas. Mayat sa ngagpayso bakit? Adda ilako ta, adda pa'y pangrekado ta. Talagang agsuswerte da kita karoba. Nagmayat ti robot dagiti mula da anat natang. No asino pa'y tadda mabalin na. Isuda pa'y adda ang maparparaburan. Kasano ko basit lang matitaltalunan ta. Manulang mati may mula. Idinto ta isuda ko ni naglawat ang mulmulaan da. Addan alumastog dagita karuba. Anyangin nga raw ko adamay lastog da. Saan akas kadata nga awan. Makapasuron. Dandanin ang kasangay ti anak yo, Iseng. Anya nga iti plano yung agasawa. Tangay saan mo't nga agsardeng ti parabor as sumangsangbay kada kami nanang. Plano mi manan ti agparti iti baboy. Agrambak kayo manayn. Wan tapno maisermot kadagiti kaaruba ti blessings as sumangsangbay kada kami nga agasawa. Sa bagay nagapit kayo manin ngamin kadagiti mulayo anatang. Wan nanang. Alang araw, bareng ad-ad-dapay ang maparaburan kayo, anak ko. No kasta. Adda manan okasyon ija balayaw. Kasangay ti anak ko nana. Ay ubay kami manan asa nga pamilya Wan nana, awan parikot iti dayta. Ay ti agasawa akarubam ngay. Imbitaram ka di may. Pampanunutak nga rod nana no imbitarak ida. Amangan ngamin no pabainandak manen. Ay imbitaram latan Kat no pagkadkadanda ka, ay saan mo nabasol? Amangan ngamin no saan mo ida nga imbitaran. Kat ad-adda nga sakit tinakam da. Sa bagay nga agpayso nana. Sige nga rod, tadumagasak iti balay da. Saan kami adumaray? Naibagak matan healthy living kami. Saan ka di? Amok dayta, nga manok ti parchan mi. Uray ison ati pagsidaan nyo. Saan kami paymet nga agbibisin? Ising. Saan mataga po adumaray kayo, kat kayat asawan dayta nga agbibisin kayon. Kayat da kayo laang amakabanding. Amok Kayat mo lang nga iparupa kada kami. Nga awanan kami. Saan akasta ti adda iti panunot ko, kabsat? Basta jak kayat ti dumaray. Healthy living kami kunak lang arudan. Saan kami nga agsidsida iti karne? Ay, jak amulakay. Noon niya ti aramid kadagita nga agasawa. Talaga saan da kaya ti dumaray no kasta nga awisak ida. Saan mo nabasol, bakit? Apay nga ta nagalas ti kapanunutan da may papan kadata. Agparparam magtakano. Iparparupa takano nga awanan da. Amo kung ti aramiden ta bagat. Tapno saan da pagarupan nga agparparam magta. Regaluan ta ida iti naduma-duma na tang ken pangrekado. Ay, wanan niya. Total, kanayon mo't nga ibagada a healthy living da. Di natanglaangan ti itad ta. Alang arod, tamapanak agburas iti adu anatang. Ta regalo taman kadagita akaroba ta. Tabarang sumimpat dametten kadata. Apay da kita nakasako nga awit yo. Anya da kita? Natang dagitoy pare. Sagot mi kada kayong agasawa. Saan nyo kumapanunutan ang naparamag kami? Kaya't mila ang timakigayam kada kayo akaruba mi. Kasta ngagpayso. Iso nga awatan nyo kumatinano mo asagot mi. Natandag ito'y. Mayat para kada kayo a healthy living. Kwa? Ay, agyaman kami iti sagot yo kada kami, Kat, pasensya kayon. No saan anasaya at timpakpakita mi kada kayo. Awan anyaman nakabsat. Tinapatag, agkikinaawatan tayo nga agkakaaruba. Taawan mo't lang ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Kastang agpayso, nato. Kara. Pala, manipod ita.
Pakitaan da kayo ni tinasayaat. Di mi mat impagaro pa nasingpet kayo gayam. Ay na, maragsakan no saan da kami nakagura. Kinapudno na. Ay, saan da kayo kat akagura? No di kat, umapal kami lang amin kada kayo. Agam, ay, saan itan? Gaputan nakita mi, no kasanok kinasaya at ti panagpuspuso yo. Saan man anasaya at ti ipakpakita ka ti may sa tao, pakita amlat ta iti nasayaat, ta iti odi na makamiristo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kam itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 20 kan 23. Anak ko, tungpalam ti bilin ti amam, kan saan mo abaybayan ti sursuro ti inam, tadagi ti bilbilin kat arig na ti maysa pagsilawan, kan ti panangisoro kat arig na ti maysa asilaw. Dagiti panangilintag, ti panakadisiplina, kat iso ti dalan ti panagbiag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Pasensya kan, Santos adin ko. Pinaguray ka pa'y. Na inaranamot ngamin nga da napatag-anapan itay. Okay lang man ang Yuli. Mawatak mat. Anya ngamin aya, ti umay mo ibaga. Amangan ko nakno dapay kwartam di tamanang. Pangusaram iti kwarta. Pagbayad ti kana kami di pagadalan manang. Ag-enroll iti syudad kat criminology ti alaan na kurso. Dakkel ti bayadan mi. Pribado a pagadalan ti bagis iskwelaan na. Kapilitan manang. Awan mo't pagpilyan mi. Mano aya ti kasapulam ading ko. 15,000 ko ma. Mano ti bayadan na. 15,000. Umdas ka din day jay. Mapan ako rin tayo 5,000. Ti kada taon manang. Ang advance payment lang ah. Ti sobra. Pagbayad na iti abang kan igatang na iti masapsapol na. Ala, pabuludan ka ading ko. Ngam ibagam iti kanakak, asay saya aton na ti panagadan na. Agyaman ako na manang. Di ka mandanagan. Tagbayad ak mutla dagos. Apaaman na makaapit kami. Nana Elena, ada pala akong asaba? Ay, adapay mo nakaw. Ay, gumatangak man. 3 kilo laeng. Nayunam meten iti pipino, petchay, kan karabasa. Ay, nagadumat na nakaw. May ibusyo aya. Para kan ni Jeff ti saba kan natnateng agatangak, nana. Nagrugen ti klase da. Mangrugi inton Lunes, nana. Naimbag lang nga adamot abasto na ijay. Ay, wala. Sigurado nagina ti magatgatang ijay syudad. Iso amay mayat no mangala dito lugar tayo. Makasigurado pa'y afresh. Ay, pudno launay. Mabit lang tay supot ko, tigat-gatangam nakaw. Alam dati akwarta anak ko. Pagbayad mo iti pagadalan. Allowance mo, abang mo kanaminan. Kurang matatang. Anong sampay lang na makaapit kami, mangipaw-itak tumanan. Un-una ang mabayadan ti tuition mo. Wan tatang. Jeff, anak, alaamot lang dagitoy. Anyamot nga dagita nanang. Abastum tapno saan nga isupay agatangam ijay. Agan annad ka kanayon. Una nang. Tika na yun nga ibagamikan ka.
Likli kam ti bisyo kun barkada. Ipamaysam ti atensyon mo iti panagadal mo. Tapno makalpas ka. Wen, amok daytan tatang. Sige, agrubuata kon. Lakay, manungay tinaurnong. At ito itilistaan bakit? Kita amlaton naman oh. Ada amin dita. Ne, medyo dakkel matgayam. Wala tamay at ti presyo ita bakit? Bayadam nga ruden ti utang tayo ken ni Manang Yoli. Ang mga nukasapulan na mo ti kwarta. Wan bakit? I-reserve ko ti 15,000 para kanima ng Yuli. Tinabati, idulin mo pa lang. Para iti panagadal ni Jeff. Saan ka amang ipauit? Isaganang pa'y dagiti nateng. Tapno mamimpinsan ti panagpauit ta. Bakit? Nakasingir kayo matgaya man, nanang. Ni tatang mo tinagsingir, anak ko. Amang ano mabalin nga igatangan nakmatan iti cellphone ko, nanang. Apay nga agpagatang ka. Kat adamot cellphone mo. Ada nga agpaiso, ngam aghahang mat dayjay, nanang. Masukatan ko mamatan. Cellphone ko dayjay iti mano atawan. Ano sampay laeng, anak ko. Ada nga agpaiso na paglakwan tayo. Ngam, para ka ni manong mo a Jeff dayjay. Para iti panagadal na. Anya? Amumot adakkel ti baybayadan ni manong mo. Ada pa'y abang apaggastusan na. Ni Manong Jeff manan. Iso ti papapanan ti kwartayo ka ni tatang. Anak ko, aganos tayo. Sana bale, tano makaturpos kayo ka ni manong mo, ay kat malaganan tayo mat siguro. Lumabasak manang Yoli. Si kamat gayam dayta, adin ko. Dumagas ka pa'y at agkapita pa'y. Inton maminsan langin manang. Ada pa'y papanak ita. Sa dino ti papanam aya, Inak makitang dan itayanda ang Lucas. apay, awan aramidam, ija gardenyo. Nalpasan, iso ang makipurdiyak pa'y. Iso pa'y agastusan ti kanak ka mga gadadal iti syudad. Talaga, ana nga to ti arapaap mo para kadagiti putot mo. Uwi naman ang may metlat tamay no da malpas da. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Nasaya at dayta aka panunutam adin ko. Suportaran tayo dagiti anak tayo. Iti kasta, agbaligi da. Anak ko, naalam ka diti kwarta ken nating nga impawit ko? Unanang, itay-pay. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Agtipid ka, wan? Amumutan ti kasasaad tayo. Wen, isumot ti aramida. Ni Jeff ka di data, bakit? Wala kay. Sige, alam ti cellphone ta kasaritan mo ti putot mo. Hello, Jeff, anak ko. Atay ka di tatang. Kumusta mat ti panagadal mo dita? Nasayat lang tamat tatang. Saysayatam ti panagadal mo. Taar aramidan mi mat kaninanang mo ti kabaalan mi ditoy. Tapno dagastusam. Kas kanayon kung ngay baga, likli kam ti bisyo kun barkada. Wen tatang. Sige, agpakada kon. At dapay practice mi ita. Ala, tabaliwan minto ti umawag. Agan annat ka kanayon dita. Di mo liplipatan, ti agkararag, anak ko. Kalpasan ti upat atawen. At danto pulis nga anaktan, bakit? Nawin nga rod lakay. Kamaudyanan na. Nagbunga matlangan da duwa sakripisyo ta. Asino nga ti mangimarcha ka ni Jeff, lakay? Kat, sika, ano kayat mo? Nakababain. Ang mga nudyak ammo ti araramida. Nalakalang da ita? Si kalatan, lakay. Sigurado ka? Wen, mapan kami hanggang si ti mangimarcha iti anak ta. Ay na, sigurado ang maragsakan dayjay. No si ti mangisquirt kan kuana. Adumot gayam ti tarakan mo ababoy manang. Ay, wen mabalinin ang maidispose na kita, adin ko. Ay, manang, i-receive mo man ti kadakkelan para kanyak. Anum ti baboy? Ay, kat, parcento ano malpas ti graduation ti kaanakan. Ay, wen anya.
Upat atawanan nga agad-adal ni Jeff. Agturpos gaya man iti kolehyo. Uwan manang, kamo dyanan na. Ang damit la putot ko na pulis. Ay nakat congrats aading ko. Agyaman na, manang. I-receive mo ta kadak ka lang. Tayo so ti pagsasangwan tayo. Imbita agto, nagiti kabagyan. Kakalugaran tayo. Ayun sigurado nga adun to ti umay makipangan ading ko. Malata bayadak inton Lunes, manang. Ada pa'y lako yung abagas, Nana Elena? Ay, naibusan. Ngam adamanin may deliver no Sabadaw. I-reserve yung man ti hapkaban para kanya. Bayadak kon. Kaano lang idigim batang kayo iti bagas yaw? Naibusan day jay? Para iti blowout ni Jeff. Nana, Ay, wine. Agturpusan ni Jeff anya. uwan nana. Ay na. Adamat lang ang pulis nga anak yo ni Blessy. Advance congratulations kada kayaw. Agyaman aklaw na nana. Sagot kaunti tarpulin ni Jeff. Pudno ka di? Uwin siya kaunti mangi paaramin iti tarpulin na. Ibagam lang ka ni Bakamaw tamangi send ti picture dya anak yaw. Tapno nalakalaan no agpaaramin ang. Anya nga iti suot yun itong graduation ni Manong Jeff, nanang, tatang. No siyak, isuot ko man ang tibistida nga insuot ko idinagturpos ni Manong mo iti high school. Ni tatang yo, jak amo no anyamot ti plano na. Dayjay manen, nanang. May mayat samat no gumatang kayo iti sabali. Ada punto ni Joyce, bakit? Gumatang kalatan iti bistida nga isuot mo. Ora siya, nakita akmat iti long sleeve iti ayan ni Maria. Adukot ti wagwag ijay. Nasaysayat pa'y tatang. Ay, kaano kayo amapan agpili iti wagwag ka ni nanang ta sumuro ta? Ay na, isupay manan apaggastusan. Ni nanang at talaga. Manulaang matiwagwag alako ni Auntie Maria ngay. Baga andak, no kaano kayo amapan, tatulungan kayong agpili. O sige, no kastati ko na ayo. Ay, wan gayam, ada ka di tarpulin ni Manong? Ay, wen. Ni Nana Elena kano akaaruba tayo ti makamoy ti tarpulin na. Mangisend ka lang iti graduation photo ti anak ta bakit? Ay, awan pa'y mat-insend ni Jeff. Siya ko nanang, awagak ni Manong tamangisend. Nalpas mat siguro ti pictorial da. Ay, Jeff, anak ko. Di mo matimbagbaga nga agawid kagayam ita. Ay, agpasyudad kami kumainton bigat. Sana nakasapulan, nanang. Anya, apay ngay. Kasanon ti graduation mo? Apay akas ta tilangam. Di ka pa'y sumungbat. Adda ka di parikot? Nanang, Apay ka di. sana ngagturpos ita, nanang. Anya? Kinapudno na. 2 taon lang tinalpas ko iti kolehyo. Mabuto nga lamang ibaga kada kayo kani tatang. Tamok amadismaya kayo kanyak. Nailaw anak, nanang. Nandiyan kayo pumasawan, Jeff. Tatang, Saan ka nga agturpos ita-atawan? Apay. naulawak iti bisyo, tatang. Nailaw anak. Sapay lang kumata mapakawanak. Impay mimot amin akasapulam. Apay akas to'y tinapasamak. Basol ko, tatang. Basol ko. Isumot lagayam. Adi mo kaya't nga agpasyar kami ijay syudad. Gapo ka dita ignorante kami kaninanang mo iso akas tati inaramid mo. Sinayang mo nagiti sakripisyo may parakan ka. Pasensya kan manang. Hanggang saan ko nagatangan ti baboy mo. Apay ngay ading ko. Kunak man no ag-blowout ni kaanakan Jeff. Awan, ti mapasamak a blowout. Saan ka ang maawatan?
Adda ka di dakas a napasama ka ni Jeff? Saan nga agtorpos ni Jeff? Dua at tawanan asan asimsimbrag iti pagadalan. Dua at tawon matan alinuklo ko na kami iti inana. Anya? Nagsakit iti rik na manang. Anya nga ron di inaramid na iti dua atawan? Simurot ka dagiti gagayem na. Di na impangag dagiti bilin kan pamagbagami. Anyan ti kasta nagbanagan ti kaanakak. Kunaklakit din no addamot ng degree holder iti pamilya tayo. Sayang manang. Sayang dagiti sakripisyo mi. Nakababain pa ikit di kadagiti kakalugaran tayo. Anyat ko nam Joyce. Agadal kamot iti syudad. Wen tatang. Agam kita ma. Mga numapan kay jay ket Di kay madanagan tatang. Saan ko nga aramidan tikas iti naramid ni manong kada kayo. Suportaran dak iti daytoy nga rapap ko tatang. Ikarik asaan amasayang ti sakripisyo yo. kasano na mailawan ka man. Nakarkaron ton ngagsakit tirik nami iti inam. Agtalag kayo kumakanyak tatang. Sabali ak. Saan kayo alukon ka ni nanang? Siyak ti mangitakdar iti pamilya tayo. Ikarikday tatang. Ket, anya pa lang ter aramidam si ka Jeff. Tatang, Rugyamon di agar din tawan pakitang danam. Sayang tal daw. un tatang, Takderam, tidala na pinilim. tatang. Manuabulan ng tinapalabas. Ngamariknak na sakit pa ilang tinakamyo kanyak. Sapay la kumatadumtang ti aldaw ang mapakawandak, tatang. Nagbabawya akong tikas dyan ngay naramit ko. Pura agbabawi ka, awanan. Saan mo na may subli tinapalabas? Sayang, dagiti gastos mikan ka. Aramidak ti kabalak, tatang. Agurnungak, taituloy ko ti panagadal ko. Tungpalak dagiti arapaap tayo. Nga agbalinak a pulis, tatang. Nanang, mariknak nga adayon tirik na ni tatang kanya. Wen tanasakit tinakam nakan ka. Uray siyak man. Araramidak matikabalak, nanang. No impangag na kami kumaidi. Saan kumaakas to itibiyag mo ita? Basol ko, nanang. Diyak ilibak dayta. Kat, anya ti planom? Agurnungak, nanang. Ituloy ko ti panagadal ko no makaurnungak. Sapay la kumata suportaran nak, nanang. Kasanun no. Tulungan nak, nanang. Agtalag kayo kumamanan kanyak. At dapay la ko yung aburyas, Antiyoli. Adapay mo't kaanakan. Gumatangak ko maitidwa. Agtarakan ka mo't. Unanti, agurnungak, tapno maituloy ko ti panagadal ko. No kasta, plano man di agadal. Unanti, ngamita, siyak mo't ti mangisakad iti panagadal ko. Ay katrumbang laang Mariknak ngamin nga dayo tirik na ni tatang kanyak ita. Nangato ti arapaap na parakan ka. Iso ang naggagat, tapno maipaay na ti masapsapol mo. Ngam kasta mo ti inaramin mo, kaanakan. Amo ka basol ko, anti. Nadagsan ti basol ko kadagiti naganak ko. Di mo ngamin impangag dagiti dadakkel mo. Iso akasta ti nagbanagam. Ang saan pa'y mutkit di anala daw ti amin. No adda pa'y dumtang agundaway. Saan ko nasayangan, anti? Sika ti mga ramid iti dayta agundaway kaanakan. Nakita mo ti reaksyon dagiti dadakkel mo. Idinaamuan daan nagulbud ka kadakwada. Aramida kon ti maiparbang, anti. Diyak kayat ang maulit man ang tibidot ko. Diyak kayat ti mayaw awan, anti. Aramidem dagiti nasaya at abilin tinaganak mo. Tadagita ti manglawag iti dalan mo nga agturong iti pagsayatam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan
kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 4. Ammukon ti aramidak, tapno inton maikatak iti saad ko. Addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak, kadagiti babbalayda. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mami, agsangit ka manan. Apay ay atunggal ag video call ta, kat agsangsangit ka. Di yulaan mo nga anak ko. Nukasano ka ladingit tibiyag ko dito'y ngagmaymaysa. Saan ka nga agmaymay sa dita Adamot katulong akad kadwam. Adapay je pusam, kandagiti asom. Kunak man no kunam nga agbakasyon ka dito'y Pilipinas, anak ko. Saan basta-basta ang makabakasyonak? Mami, saan mat amabalin asahanak nga agtrabaho? Tanagado ti babayadan dito Nukasta, saanin ang matuloy di bagbagam apanagawid mo. Idi pa'y napalpalabas atawan nga bagbagam nga agawid ka. Mami, Amin kayo nga anak ko anapan dita Amerika. Manon atawan na saan kayo ang nagbakbakasyon. Imbati daklatan dito ay ngagmaymaysa. Sige, naawanan ti patag ko kada kayo. Uray saan kayo nga awid. Baybay andakon amatay iti kinaladingit. Mami, saan kumamot akas tati bagam? Di ka madanagan. Addan tugon daway ang makabakasyon kami. Madam, nasaya at tarimwar ka dita si led mo. Tapay! Ay, itaypay nga urayon ka arumwar dita si led mo. Tanda bisita, madam. Bisita? Asino manan deta bisita nga ibagbagam? Ni ading mo kanu nga Ophelia, madam. Ha? Tanya manan ti masapul na. Ay, diyaka mo, madam. Kunak nga urayon na ka. Agur uray ije salas ije baba. Ibagam nga awana. Ay na, madam. Naibagak mo ten nga adda ka. Diyak mga mingkayat ti agulbod tadakas dayta. Inton maminsan nga da umay akakabagyak dito'y balai. Ibagam nga awanak. Umay dala nga agdawat dagita. Ha? Awanan bain dagita at tao. Naimbag amalam mo, manang. Apay, anya manan ti masapul mo, Ophelia? No adda ka sa pulan nyo. Dito'y latan ayan ko ti pagtarayan nyo. Saan kayo matngarod ngagbaybayad? Manang. Idi na ospital nila kay mo. Binayadam ka di jay kwarta binulod mo kanya. Ita, o may kamanan bumulod. Ha! Nalabos kayo matan. Kwa manang, sa anak nga umay bumulod iti kwarta. Nasaya at matno saan, ta saan ka pabuludan. Adda nga min plan-planuan may reunion tayo nga agkakabagyan. Kat? Si Kaa, no addan tumot maitad mo abingay mo. Kunakon kat. Pasimple kayo pay lang, nga magdawat kayo malagayam iti kwarta. Itatayo lang amin ang maadaan iti reunion, manang. Nasaya at mo't no agsasabat tayo. Sanak nga interesado iti dayta a reunion, tamok tumalang asyak ti kadakkelan iti gastos. Da kayo laangan ti ag-reunion, sandak nga ramraman. Ophelia, mabiit laang. Ay na, agawid ako, tani. Agong ungot manan ni manang ko. Nangag ko nga rod tinagtungtungan niyo.
Payakas jay ti ugali ni manang mo, kat nagado ti kwartana. Amin nga anak na adaday jay Amerika. Kan amin da, mangipaw-paw it kan kwa na iti dolyar. Diyak man amo no payakas na ti ugali day ta akabsat ko. Kasla saan ang naggapo iti rigat. Saan mo nga ibagbaga daytoy Katno ka na yun ang mapanagpa-therapy iti doktor na. Ha? Ada sakit ni manang ko. Depression mati ibagbaga na. Nagado atumtumaran na nga agas para iti dayta sakit na. Saan pa'y kano nga na makaturturog iti rabi Kasta ka di. Pasaray siyak ti paray sagana kadagiti tumtumaran na nga agas. Sakbay amaturog, adda tumaran na. Kan kalpasan amangan, adalat ta tumtumaran na. Anya nga ti maitulong mi akakabsat na kankwana. Tugal ang tungtong da kan ni may aboridak na agsangsangit. Saan ba't ngamin akayat dagiti anak na nga agaawid dito'y Pilipinas? Kaya't mingarod nga iraman dagiti anak na iti reunion. Ngam adayumot ngamin ti ayanda. Uray ano ti kwarta ni madam, naladingit latta ti panagbiag na, gaputa addayo kan kwana dagiti anak na. Gimatang paikit din na iti puspusa kada imported nga as-asaw, ngam awan latamay. Adapay numaminsan akit saan na makapangan. Pampamimidan na dagiti agkakaimas amakmakan iti sangwanan na. Anya? Oh, anya nga nanan? Nakasaritam ni Auntie Virginia? Ay na, napanak a mismo iti balayda. Nagsarita kami. Kat kuna na asaan nga interesado a makireunion. Ay, unay mo't ni Auntie. Saan lang arodon ngam amo dagiti kakabagyan. Ken di na pay am-amo dagiti dadduma relatives tayo. Di pela umaymat iti reunion. Di nangarod kayat ti aggastos. Di na kaya't amaksayan ti kwartana. Angam kasanon ngay, nanan? Ay kat ituloy tayo lata. Di plano tayong ag-reunion. Adumot kiti dagiti binagaak kakabagyan. Maya damot ka no? Ay, ni Auntie lang, ti agmadmadi. Diyay laangan petsa ti pagnunumwan tayo no kaano. Matuloy day ta reunion. Addaman wenno awan ni Antim a Virginia. Itay nga agri-ring ti cellphone ni madam. Ngam nakaturog mati jay silid na. Sigurado ang makangagak manan iti ungat no ringag. Anya nga tano padasek asungbatan. Taidanon kung tulaangan kenkwana no at niya ti ibagaday ta nga umawawag. Sa bagay, kastoy mo ti sigod nga aramidag. Sungbatak man laangan. Hello? Hello, Mami? Ay, saan asyak ni Mame, Mame? Siyak jay katulong na. Kumusta ka, Nana Luz? Ay, katmayat lata, ma'am. Ay, ni Mamem nakaturog. Saan na akayat ari ingag? Anyat oras en dita Pilipinas? Alas 9 pa'y langit agsapa. Ngam nakaturog ni Mami? Amumatan. Saan ang makaturturog iti rabi Uray pa'y no agtumar iti agas na. Ay, wen nga ruwad, Nana. Isa masyanak kan kwa na. Tatunggal agsarita kami, agsangsangit latan. Depresyon mati bagbaga na asakit na, ma'am. Wen, Nana. Siyak tinangisingasing kan kwa nang agpakita iti espesyalista. Ang mas daawag, no apay ama depress pa'y lang ni Mami. Kat nawadwad mat ti kwarta na. Magatang namat amin na kayat na. Makapasyar mat no kayat na. Uray siyak, ma'am, kat day tabat ti pampanunutak. Siyak asimple laang ti biyag na kat kontento akon. Kat naragsaka kon no anya ti adda dita. Nana Luz? Damagak man nung umay dagiti kakabsat na dita balay? Ay, idi na minsan, ma'am. Imay ni Ophelia. Jay ading na. Numalagip mo pa'y Wan. Ni Auntie Ophelia
Amelia, nangaw-awir kada kami, babasit kami pay. Ada nagtungtungan dari yun. Umay naaw-awisan ni mamem. Saan mat akayat ni mamem? Ha? Apay adi na kayat. Majakman amuken kwa na. Adayo tirik na kadagiti kakabagyan na dito ya marigrigat. Kasta ka di? Imbag langit din ta si kati nakasaritak na nalus. Tanaamuak dagita ka bambanag. Ay, di mo lat ako man ibagbagaken kwa na dagita amam. Makaunget manen kanyak ni Madam Kat. Amagan no papanawon na kung dito'y balay na. At uyan, Madam Tikanam. Prito a karni ti manok. Ada cake dita. Kan adamat orange juice mo. Ay, nagaduntin sa ganam. Jak maibos dagita. Ay, basit laang dagita, Madam. Talagang awan ganas ko amangan. Uray kasanupay kaimas dagiti maidasar amakan para kanyak. Kano siya nagsidak lang iti dinengdeng naganot kinan kaw. Ay, imbag kapay. Ay, wan gaya, Madam. Imawag itay ni Ma'am May. Nakaturog ka mat. Iso asyakon at inang sungbat. Anya ti ko nana. Ay, kinumusta na kalaang mat. Ay, kaya't kunti gumura kadagitang anak ko. Tadidak samet tan malagip. Dagiti daddo mga anak ko. Jak pa yan ida makasarita tapuro damat busy. Ay, kayat mo, Madam. Mapan ko alaang di cellphone mo takasaritam ni May. Ay uwan man, ingkaalaan. Ala, ipanaw mo dito'y sangwanak dagito'y amakan. Tatalagang awan ganas ko amangan. Hello? Mami, anya magtantikas ta alangam. Madlaw, anabambanog ka. Kimot nung ka pa yan. Ay, wan nga rodan ako. Jak ngamin makaturturog. Awan pa'y ganas ko amangan. Napan ka kadi ti doktor mo? Amangan mat no kasapulan amang ipangato ti dose dagiti agas mo. Ay, naanak ko, puro laag agasan. Ay, jak kayatan ti agtumar iti agas. Mami, Kaslayta, agtugtug lepak iti bigbigat. Jak mat makaturog iti rabi. sige mami. Agawi dak iti mabiit. Ha? Kaano nga yan ako? Agpakadak pay iti boss ko. Wen mami, agawi dak iti mabiit. Mala, ibagam no kaano ka nga agawid. Agpaisagana ak iti ado amakan dito ibalay. Dito ilatan balay ti pakaangayan ti reunion tayo, Uncle. Ikat mayat ano kasta. Tanalawa dito'y paraangan yaw. Ado ti umay, kay tunggal pamilya. Adamot ited da pagsasangwan tayo. Kahit nakasarita ka din ni nanang mo ni Virginia. Ay, Uncle, di na kaya ti umay makireunion. Kastalatan? Di tayo pilitin na no, di na kaya't, Uncle. Ay, mapan ko makasarita. Ngam amok apabainan na tumatlaeng. Nang runa, tadamat bulod ko kan kuan akwarta. Ha? Ay, Nay. ni, mabit lang, Uncle. Ada umawawag. Sumbatak lang, ha? Hello? Hello, Insan Dani. Ni May, daytoy. Oy, Insan, kumusta? Ay, nasayat man, nakawag ka. Nadamat ko ngamin, nga da reunion tayo, aplan-planuan nyo. Ay, wine, adda, Insan. Agawid ak dita Pilipinas. Iso akayat ko amaamuan, no kaano di reunion. Ta iso ti iranak nga aldaw ang panagawid ko. Aya, ay, nasayat no kasta, Insan. Bayam, pilitak ni mami nga umay. Kansyak tumat ti makaamu kadagiti amin ang magastos. Ay, mayata, Insan, no kasta. Ibagam lang kanyak no mano ti magastos, Insan. Kaya't ko ang naragsak na ito'y apa nagsasabat tayo nga kakabagyan. Well, Insan. Oh, may anak ko, si Magbot kan. Ay na, mailiwak unayan kan ka. Anyakat ni mamin aya. Idisok pa'y dagiti bagahik. Sakbay nga rakupan na. Los!
Ay, adaak dito'y, madam. Si Kantimang yun nagkadagiti bagahe ni May. Ay, wan, madam. Nanalus, agyaman na ka. Tanaanos ka amang kadkadwa ka ni Mami. Ay, manusaklat na, ma'am. Mala, umunag tayon, taado tinaisaga na amakan anak ko. Oh, May, saan ka ka di anaragsak? Tanapon no iti agkakaimas amakan to'y lamisaan tayo, anak ko. Naragsakak, Mami. Tadyak naramramanan dagito ijay Amerika. Puro paboritom dagita impay sa kanak. Luz, Madam. ngayon naman na ito'y orange juice. Ay, wan, madam. Mabiit laang. Mami, apay adudwa talaang anak kasango dito'y lamisaan. Insigod ko asaan na makisango iti panangan ni Luz. Nakasinatikan ka din na. Saan kami nga agkalangan amangan? Dagiti ngay kakabagyan tayo. Apay adi mo inayaban ida. Apay payla nga yabakida. Umay dan tumulag dawat. Dagiti kakabsat mo, Mami. Saan kayon sapay ang nagkikita? Bayam ida. Mami, kayat ko nga ayabam ida. Anya, tapay nga ayabam dagita tattao. Marugitan laeng daytoy balay. Amangan numapir din tupay dagiti gamgamit ko. Iso akas na ama dip-depres kayo. Tadiyo kayat ti makilangan kadagiti kakabagyan nyo. Kadagiti kakabagyan tayo. Kayat mo nga agbyag nga agmay-maysa iti dakkel abalay mo. Idinto, taad damot mabalin amang kadkadwakan ka. Anya, Ayabak ida diti balay, Mami. Ni Danny? Ni Auntie Ophelia? Amin da. Kayat ko ang naragsak tayo iti daytoy apanagawid ko. Nakarubwat ka, nanang? Mabiit laeng, tadyak mabirukan di bistidak aginatang ko. Sapol pa'y ayang agbistida kayo. Kat ije lang mo't balay daan ti Virginia ti papanantayaw. Kababain mo't makita nak ni may anaglo siyang. Sapay ita kami laeng manen nga agkita. Ada kanon ijay dagiti daduma a kakabagyan. Agmismis kul pa yun ni May. Intay ki din. Nukunan dagiti makan. Ag-order ka lang ijarwar, Nanalus. Ay, talaga ako orang talaga dumat dagiti imay akakabagyan niyo, ma'am. Pagsalaak man kit di dagiti babakat kan lalakay. Ay na, ma'am. Italaang ang nagbalin anaragsak dito'y balayaw. Kasta ka di, Nana. Babit lang, ha? Tainak man makichismis ka ni Auntie Ophelia. Ayan gayam ni Insan Dani. Biro kak man mat. Ay na, imbagkan kain santa na progreso lat tatibiyag mau. Ay, si Kamat. Narigat lat tatibiyag ija Amerika. Nasaysaya at lata diti Pilipinas. Kakadkaduam dagiti kakabagyam. Sa bagay kiti, naragsak ako, naglaklakay, ngagtaltalon, insan. Basta jay reunion tayo, ha? Agkikita tayo to ijay. Sigurado ka din nga umayimot ni mamem? Wan, apay kumaasaan? Ay, kita na. Mayat pa nagsasangod ang kakakabsat. At dada, iti may sa alamisaan. Nabanugak ana nga si kaso kadagiti kakabagyan nga imay diti balay. Nanalus, agtugaw ka pay, aginanaka. Bayampay lang dagita iinawan ti talababo. Tulungan ka inton madamdama. Ay, wan, ma'am. Ay na, nagsasakit na gito isa kakapumanag na. Mami, anya ka diti nagsasaritaan nyo kadagiti kakabsat yu itay. Jayman reunion tayo, anak ko. Naibagadan ka ni ka? Wan, naplano mo't gaya mon. Kat si kakano te aggastos. Wan, Mami. Ta Thanksgiving kumatanday jay kadagiti ado a blessings ni Lord itibiyag tayo. Di mo kunaan, asaan ka nga umatendar? Apay kit din asaan anak ko. Kat nagboluntaryo akpayan.
Amang tedak iti may sa baboy a pagsasangwan tayo. Agyaman no kasta, mami. Los, o may kantumat ijay reunion mi ha? Uray sa andak akab-kabagyan, madam? Ay sus, imbilang dakan akabagyan mi. Ayabam to ti intero a pabilyam. Kanayon kuma anasaya at tayo kadagiti kakabagyan, kan gagayam tayo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 22. Agtalinaed ka anaragsak, no nasalunat ka. Maininot ka amatay, no kanayon analiday ka. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ma'am Betty, si Kaman pa lang tag-take over iti klase ni Ma'am Clarita. Taapay? Kasano, kalat nga imay dagiti naganak ti estudyante a binarsak na iti libro. Anya, naaramid na dahit na iti estudyante na. Ay, jakman amo ka ni Ma'am Clarita. Nalaka nga agpudot ti ulo na. Problema ni principal. Ta di napalabas a bulan. Adaman pinabainan nga estudyante na nga uray la nagsangsangit. Kat, anya nga'y tinapasamak. Kat imay manan adagiti naganak na. Nagsasarita da kada principal. Ita, adamanan reklamo dan kankwana. Ay, sige, siya kunti makaamo iti klase ni Ma'am Clarita. Ma'am Betty, si kalakuman ti kanayon at teacher me. Ngamin, sana boring no si kati agisuro. Nalaing kang agpakatawa. Kasta ka di. No ni Ma'am Clarita, mabutbutang kami akanayon ta nakaungungat. Ala, ano sanyo? Bumarsak pa'y ano kwa. Naglaing pa'y amang pabain iti unag ti klase. Sa anak pa'y mat ngamin amabalin nga agisuro kada kayo. Ta lower level pa'y laang ti isursurok. Ay, sapay ko ma. Tasakbay kami nga aggraduar. Agbalin ka teacher May, Ma'am Betty. Saan kami ang maburburing iti klase? Dito'y gayam ti pangalal daw, Ma'am Betty. Italaang tadyak na kabalon. Maikawa ak ngamin. Agasam matikin na adayo to eskwelaan ngay, ijay balay mi. Imbag nga rod, tay manugot kang agbalin a substitute teacher. Anya ngay ti maaramidak, no isumot ti bilin da ijay division office. Ay, sapay la kumata dito'y kan nga agnanayon, Ma'am Betty. Taapay man. Tapno dakad-kadwak ah. Si kamot, nagdakkel da ito nga eskwelaan. Nagadudag iti teachers. Awan lati kasingad mo ditoy. Puro da amin nega. Nauuyaw, kan nalaing damang perdi iti pada da tao. Kakuray ka. Saan ka di ani Ma'am Clarita day ta umunog dito'y kantin? Wan, iso day ta. Kat di mo ay ayaban ha. Taapay asaan? Ay na, numero 1 at toxic ti ugali day ta teacher. Di na pa'y amo ti umisam. Kita, uray namin anon nga inreklamo da, saan lata nga agbaliw? Nakaung-ungat lata. Jakla kaya na makadwa day ta teacher. O, anya ngay bakit? Kumusta ti umunang aldaw mo di eskwela na pag-isursurwam? Makabanog ti agbiyahe lakay. Mayat madla ti trato kan ka, dagiti padami teachers. Jak pa'y unay am mo ti ugali da. Iso nga obserbarak pa'y laang Ala, sapay la kuma ta makatsukaram amin ida.
Apay kumaasaan. Sa bagay, amok aman nakigayem ka. Bakit? At dalamay sa ako, teacher ko ako nadaan na unget. Kang runaan dagiti estudyante. Kan adaywan mo't dagiti pada na a teachers. Ay, kat, madisiguro ti ugali na, ha? Day tamot ti ko na dagiti makaamamukan ko na nga estudyante kan teachers. Di mo tultuladan da dya, bakit? May mayat no naragsak ti may sa tao. Ado, ti makigayem kan ka. Wen alakay. O kat, kumusta ngay matjebang kag tayo? Ay, kat umay kan tumot, ano at dawayam. Tapno makita, nagiti ipanpanakal ko amulak. O sige, umay kaminto kadagiti anak ta inton Sabado, taawan ti klase. Mala, agpipiknik tayo man ngagpaiso jiwaig. Good morning, ma'am. Good morning, matkan ka. Happy Teacher's Day, ma'am. Oh, Wow! Red roses. Para ka di kanyak dagito eh. Wun, ma'am. Si ka nga minti ibilbilang ko a best teacher. Si kamot, Jopet. Wun, ma'am. Uray no nabiit ka pa lang dito yung school. Si kan ti paboritok a teacher. Thank you. Agadal ka na imba nga, Jopet. Wun, ma'am. O sige, mapan akong ijay klase. Mapan kamutan ijay klase. Wan? Agasam na ita. Napuno day ti lamisaan mo iti sabsabong kas kada nagado asagot dagiti estudyante. Wan nga rod. Adapay nang tad iti manok. Ha? Anya? Ay na, problemak itano kasano nga iyawid ko day jay manok. Talaga alabda ka dagiti estudyante ma. Itad kunto kan kadagiti daddo maasabong. Tasaan mat nga umanay dito'y flower base ko. Wen, tay bagak tumat nga intad dagiti estudyante. Sapay nanginamot dagito'y asabong nga intad na kanya. Katuan mat, agasam nga iday taapan ang ipatagkan ka dagiti estudyante, Ma'am Betty. Wen nga rod, ma'am. O ala, inta nga rodan dita kantin ta mangal daw ta. Gaputa si kati kaaduan ti regalo ang naawat. Ilibre nak nga rod, iti pangal daw. Ah? Ay, katuan na, day talaga yam. Ma'am Betty, ni Ma'am Clarita day ta dita unag ti classroom na, oh. Ay, wan, agmay may samot dita. Kasta na mo't day ta. Di na kaya ti makilangan iti sa bali. Bayam, nakaungungat tumat ngamin. Awan pa'y ragsak iti biyag na. Ay na, nagmayat at talaga ti agpiknik dito'y igit ti waig lakay. Maikat ti stress. Kung nagtumot kan ka, agam numalpas ko di kalkalapaw. Mabalin mo itong ayaban, nagiti katrabahuan. Umay dan tumot dito eh. Ayaw na niya. Apay jak na panunot dayta. Sigurado akayat da dito eh. Ay katuan makapa-stress mo't nga minti agtrab-trabaho latnan. Mabalinda pa yung agpuros itinatang ayawid da. Bayam, ibagak to day takadakwada lakay. Kaaduan kat kadagiti ko teachers ko ti sobra nga stress iti trabaho kan biagda. Ha? Ni, umawawag mo ti ko teacher ko. Anya nga tatibaga na. Ay kit, sumbata mo na. Sige lakay. Hello? Hello, Ma'am Betty. Oh, kumusta ti weekend mo? Ay na ma'am, agurigor to'y anak ko. Iso asana ka sumurok itong Lunes. Mabalin ka di asikapay laang timang handle iti klase. Ay katuan Ni ko Ma'am Clarita ti awaga. Amot tumat laang nga agungan. Iso asikalatan, tanala kakakasarsarita. No problem, Ma'am Emily. Day talaga yam. Bastit laban nag-date na. Thank you, Ma'am Betty. Nagsingpot ka talaga. Naragsak ka pa yakad ka doon. Sika talaga. Sige, di ka madanagan. Siyak to timang handal iti klasem. Ay, nalpas matlaangan ti ado a klase itangal daw. Italaang amariknak ti bisin ko. Agalauna mo gaya mon. Nimot Ma'am Clarita ti simrek dito'y faculty room. Dinak man la tinalyaw. Kasla awan nakita na. Ni, erwar ng tibalon na. Ay, siyak nga tatirumbong nga umuna ang makisarita kan kwa na. Dudwa kami laang dito eh.
nakaululima. Kasanungay nga ta kasaritak. Nakamisuot mat. No di naksumbatan, makamuditan. Ma'am Clarita, kayat mo tagsangot ta amangan? Saan asim mong bat? Kayat nasawan. Kayat na tiag may sa amangan. Ay, talaga gayam anasungit dito at teacher. Nakas na, mga anak matan dito yung table ko. Mabalin ka diti makisangokan ka? Ay, iuwan, ma'am. Dito'y katap no aglangan ta amangan. Na enjoy nga mintimangan no takadwam. Sige. Ag-share tan dito yung balon ko asidaan. Ay, uwan, ma'am. I-share ko mat dito'y natang abalon ko. Mahilig ka gayam itinatang. Wan, ma'am. Agbangbang kag ngamin nilakay ko. Iso ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi di panagbangkag na. Kasta gayam. No kayat mo, ma'am. Umay kanto pumasyar iti bangkag mi. At dawaig akay kayat ko apapapanan. Makaparelax ijay, ma'am. Uwan kayat ko dayta. Amom, sobra nga stressful ti biyag ko. Ay, ado ti problema. Bay ampay la deta problema, ma'am. Mangan takitin. Saan tan apagsaritaan dagita a problema. Bay ati problema ti ma-stress kan ka. Sabagay, pudno ta kinunam. O sige, ma'am. Manganta nga rudan. Hello, Ma'am Emily. Ma'am Betty, na-ospital mo tantoy anak ko. Iso asa anak pala asumra kita a Biyernes. Isumit lagayam anak kitak di post mo nga adda ka dito ospital. Na-confine nga min, ma'am. Ala, ma'am. Di ka madanagan. Tadaak amangigam iti klasem bayat ti kaawan mo. Ay na, agyaman akan ka, Ma'am Betty. Kat, kumusta ngay mo dagiti estudyante? Saan da ka kadi nga inikan iti migraine? Ay na, katawa da katawa. Nang runa jay klasem iti alauna. Ay sus, permiti ulak da numangrog iti klasem eh. Ay, imbag man. Kat no day talagong ungatar aramidag no kasta nga oras. Taamin da, agtugtuglep. Saan da mauawatan dagiti isursurok kadakwada? Nararagsak da, ma'am. No agdamagak, amin da, mangingato iti ima da nga agresite. Nalalaing damot. Ay, sabali at talaga ti approach mo, Ma'am Betty. Anya nga taaya ti sikretom. Apay asaan ama boring dagiti estudyante kan ka? Agis istorya ak ngamin, ma'am. Sakbay nga irugik ti lecture. Ma'am Betty, kayat ko ti mapanagpasyar iti ibagbagam awaig. Ay, win ma'am. Sabado inton bigat. Mapanta, kayat mo? Uwan nabayagan nga iliwak ti mapan iti kasta a lugar. Sigurado, ma'am. Magustuhan ijay. Sa dino nga ti pagkitaan ta. Ay, kayat ko man ti agpasya-pasyar. Lakay, umay ni Ma'am Clarita inton bigat. Takayat na ti agpasyar ije bangkag tayo. Naibagak ngamin kan kwa na nga addawaig amayat apagrelaksan. Iso jay bagbagam anaungot a teacher, bakit? Uwan lakay. Diyak man mo. Close kami matan. Mayat man. Madlaw ko iti rupa na tinakaro alitay. Diyak man mo no anya ti kabibiyag na. Ngam amok. Ado ti bakbaklayan na aparikot. Asino kumamat nga itaw ang parikot na. Amin tayo. Ada pa kasaknan iti bihag. Agpaisot ako nam lakay. Ken amom ka di. Absent nga min jay gayem ko a teacher. Ket ita, amom ka di lakay. Jay ibagbagak ken ka anasungit a teacher. Inaldaw kami nga agsarsarita. Nakaisam matan no kasta amasabsabat na. Pudno ti kinunam, Ma'am Betty.
Talaga amayat tirik na ti umay iti daytoy awaig. Dito iti ayuyang ko no kasta makarik na ak iti stress, ma'am. Kasta ka di. Amom, nasayaat ka apagayam. Ay, sana kas kanyak. Ado ti gumurgora kanyak. Ma'am Clarita, Amok, ado ti estudyante asaan amangayat kanyak. api nga min, ma'am. Anya ti rason no api nga adayo tirik nada kan ka. Saan tapay unay nga agamam mo, ma'am? Ngam, panagriknak, nabayagtan nga agpagayam. Wen, ma'am. Mabalin mo lata ti agopen kanya. Mabalin mo lata mat nga ibaga no anya ti problema. Tapno malag-anan tirik nam. Sa anak namin anaruam amang yok open iti kabibiyag ko iti sabali a tao. Ang, sige, ibagakan ka, dagiti ado a problema. Kasta ma'am. Agtalik ka kanya. Ado ti problema, ma'am. Nilakay ko. Nangato nga agpahiso ti posisyon na. Ang saan na kami ngaw-awidan. Tanagado ti babae na. Anya? Timot inauna nga anak mi. Nakiasawa anasapa. Jemot maysa. Insir ko iti rehabilitation center. Gapo iti droga. Ay, talaga gayam anarikot ti biyag mo, Ma'am Clarita. Wen, Ma'am Betty, narigrikat no panunot ti mabannog. Maapektaran ti panagtrabaho. Iso anaungatak kadagiti estudyante. Amo, Ma'am Clarita, saan amalapdan dagiti dumteng a problema? Dagitoy dagiti banag amang paliday kan ka. Ngamrumbang apilyam ti agbalin anaraksak. Mangsapul ka kadagiti banag amang paragsakan ka. Kasta ka di. Un, ma'am, ado asakit ti itden tinakaro a panagladlad ingit, ma'am. Iso at cheer up, smile. Sika talaga, Ma'am Betty. Kunada nga rod, if you are cheerful, you feel good. Sa bagay. Pudno dayta. Ala, umay ka, Ma'am Clarita. Agpag na pagnata dito'y igit tiwaig. Presko kan mayat tirik na. Nakaro a stress di pa naka-ospital di anak ko, Ma'am Betty. Madlaw ko nga rod, saan kan sapayan anat naturog. Wan permi apuyat ko. Tinapatag, mayaten di anak mo, Ma'am Emily. Naiyawid min, Ma'am Betty. Agpapaimbagan. Agiskwelan ton inton umay alunes. Dakil abanag dayta pagyamanam iti Diyos. Hi! Good morning kada kayo. Kastamad kan ka, Ma'am Clarita. Good morning. Agkikita tayo inton madamdama ije kantin, ha? Ay, uwan, Ma'am. Sige. O sige, mapanak pa iti ayan ti classic. Sige, Ma'am. See you around. Ni Ma'am Clarita ka di dayjay? Apay anaklaat ka. Nakaisang matan. Kinablaawan na tapay. Milagro. Anya tinapasamak kan ko, ana. Ay na, Ma'am Emily, kabayatan ti kaawan mo. Nagbalin kami matin a close. Anya? Wan, imay pa'y ijay bangkag mi. Naawis mo? Kat na super KJ day a teacher. Wan, makitang mat. Agaw awis nga rod ijay kantin. Sa anak ka di nga agtagtagain na plaan? Ay na, Ma'am Emily, pudno tinakita kan nangag mo. Anyaman, apakarikutan iti biyag, ikamang tay latakan ni Apo Diyos. Kan baliwan tay timadi nga ugali tayo, tapno naragragsak. Kan umado dagiti gagayam nga umasidag kada tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Juffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 2, versikulo 14 aginggat 16. Iti uray anya nga aramiden nyo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo, kat nadalos kayo, kas awan mulit na, nga anak ti Diyos, nga agnaed iti lubong anapno iti kakadakas, kan managbasol at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nanang, tatang, mapanakon, ang mga noadan ni Miyang agururay kanyak di tarwar. Nakuna na ngamin kanyak iti kalman, adagasin na kano, tapno aggidan kamin amapan iti pagadalan. Ala, wen anak ko. Ket agan anad kayo iti dalan nyo Wen tatang, Sana bale, manula atawanan makalpas kayon iti sekundarya. So marunong tumanen ti kolehiyo, aging kaamalpas kayo. wen nanang, tatang, matungpal ti kunayo. Ala anak ko, nasaya at launay. Dayjayan ni Mia, pukkawak, tapno tumalyaw. Dinak makita ta nakatalikod amang tangtangad ka dagiti bunga ti salamagi. Mia! Mia! Mayat ti tatangadam ka dagiti bungat salamagi Si kamat gaya, Mika. Wan! Nagmayat mo ti panang tangad mo kadagiti bungat ti salamagi. Sana bale, tainton aggaputa iti pagadalan. Ipakada ta iti akin kukwa. Dumawat tanto iti bungat ti salamagi. Sana bale, nasingpat mo ti akin kukwa. Wan, Mika. Maayat anak ngamin amang kitkita kadagiti bunga na. Sakit paborito ngamin. Ala, inta nga rodan iti pagadalan. Maladaw tan. Sige. Wan gayam. Naaramid mo ka diti assignment tayo? Wen kabayatan ti pananguray ko kan kadagiti kaadalan tayo amalpas nga agdalos ijay room. Rinugyakon. Ay, kas jay. Nasayaat nga rod no kasta. Sapay no dadtuma. Nagad-ado ti assignment nga itid ka da tayo dagiti teachers. Ngam nasayaat mat Tapno makaado tayo iti maadal. Iti kasta. Saan lang nga iti unag ti pagadalan ti pakasursurwan tayo? Wen Mia. Kan maysa, adamot libro tayong abasahan tayo. Good morning, class. Kumusta kayon? Naaramid yung kadimat lang ti homework yo. Yes, sir. Nasayat mo kasta. Ipasa yung nga rodan dagiti assignment yo. Yes, sir. Katsakbay amang rugi tayo. Saludsudan kayo. No makit-kit tayo amarigrigatan kan madagdag sanan dagiti naganak yo iti trabaho da. Ket agis eskwela kayo. Anya ti rumbang aramidan yo. Baybayan nyo kadilat taida. Ay, sir, no siyak. Uray agad adalak. Mabalin kulat ta atulungan ida. Makatrabaho aklat ta. Kalpasan ti klasek. Kan, adapay mo't Sabado kan Domingo. Kasta ka di. Wen, sir. Kat si kamat ngay Mia, anyamat ti makunam. Sus! Kasano kumangay nga day bagana? Kat awan mat naganak na dayta? Bunbon, saan anasaya ati kasta? Saan ka sumungsungbat no saan da ka pagdamdamagan? Naawatam ka dit imbagak. Puen, naawata? Ala, agulimak ka nga rod. Oh, Mia,
Anyamat ti sungbat mo iti saludsod ko itay. Sir, kas ka ni Mika, isumatla ti aramidek. Ngamin, uray ibagada nga adda sa nikwa dagiti dadakkel ko, nga ipatawid da kanya. Ngam ko na dalulo kan lola. Saan nagnanayon nga adda tawid asa nikwa? Iso anas ka nga agsalo kagakmatlaang. Wen, husto. Taamin abanag, adda pagpatinggaan na. Saan tayo amang namnamalatan kadagiti ipatawid dagiti naganak tayo? Isu ang masapul asursurwan nyo mati agsalukag. Tulungan nyo dagiti dadakalyo. Saan nyo anam namaan nga addada akanayon nga agtrab-trabaho para kada kayo? Ta saan nga agnanayon kat napigsada? Dumtang ti panawon nga agkapsot da. Isu arumbang laeng at tulungan nyo ida. Oh, Maring, bakit? Adda kamot gayam dito yung agpidpidot kadagiti nat nagabunga ti kape. Wanla kay tani, nagado ti agtinag. Sa nabale, into nawan sarak ti anak ta, tulungan na ka ngagburas kadagiti kape. Wanla kay. Ay na, naimbaglakit din tanatulnog ti anak ta, kan nanakam ngubing. Ay na bakit? Amumeten. Uray di mo bagaan ti anak ta. Amunan ti aramiden na. Mika, agawit kayo kading. Wen, sir. Wen, sir. Kasta kadi. Akong gayam. Pasinsyaan nyo la kuman ni Bunbun, Kas dyan na ngamin talaga. At dasuksukir na. Awan ang yaman na, sir. Darawam kaming kankwana. Day tati kanayon adimi pagkinaawatan iti day di inana. Inrom na ngamin ni Bunbun. Amin na kayat ni Bunbun, itit na. Kas madlaw yumat, manunti taon na, ngam kas laubing pa lang agpampanunot. Ay, kas tagayam, sir. Okay lang mat, sir. Maawatan mi. Tana ibagayo matan ti makagapo. Agyaman akno kasta. Pagpaspasensyaan nyo la kuman ti anak ko. Wan, sir. Mia, ni Bunbun magdada ijay gate. Kasla da urayan na. Wan nga rod. Ala, umay ka. Asit ganta. Sige. Bunbun, panag-aawid din. Di ka kadipay agawid. Wan nga agpaiso, bonbon. Ada ka di pa yung urayam? Awan, kaya't ko lang ti agistambay ditoy. Kat, da kayo. Apay kanayon kayo ngagkuyog. Kat saan kayo mat ngagpaday ti kabibiyag. Di maysa, anak ti marigrigat. Idin to ta ti maysa. Baknang. Kwa. Sika talaga, bonbon. Noan niya laditan ti masasaom. Ala, agawid kakit din. Tani, nalpasan ti klase tayo. Kasta ka di. Bunbun. Ingkakit di tulungan ni Papam. Tado ti trabaho ijay balayo. Tapno kay kayat na ka. Sige nga rod. Tainak man pa kanan dyan nakakulong amanok mi. Nagado nga min ti piyak ijay kat. Tapno dumakkel da. O sige, Bunbun. Kat padawatan da kamin to, inton dadakkel dan Una. O sige, panawan kayon. Ay na. Uray kas dyan ni Bunbun. Nalakamot gayam akasarsaritaan niya, Mia. Wan, Mika. Nakaayayat nga rod. Oray kas day na. Nakaayayat akasarsarita. O sige, agawid tamatan tapos saan ta amarabyan. Aday ta. Nakadanon tan diti balayo, Mika. Wen, dumagas ka pa'y Ni, aday tagayam dananang gatatang mo. Naimbag amalamiyo, auntie. Uncle. Ne, si kamit gayam, Mia, balasang ko. Ala, agi na nakapay. Sa kanto agawid di balayo. Sana bali, taas si dagmatan ti balayo. Agmerienda kayo pa'y kinimika. Agyaman na, uncle. Ay na, naimbaglakit din tanaanos kayo amagmag na uray adayo. Awan anyaman na, auntie. Narom kami matan ka ni Mika. Wen nanang. No para kada kami. Asidaglaan ti pagpagnaon mi. Mala, urayan dak dito ya.
Tainak mangala itinaling ta akamote apag sangwan nyo kinimika. At tuyin ti kanan nyo. Mangan kayo na manok tapno dumakkel kayo. Nakayaya tabuy-buyahan ti langada amang mangan. Ungayam. Inak pa'y mangala iti inumenda. Mabit lang manok Tenak mangala iti danong nga inumin nyo. Bonbon, iho. Anya tararamidam dito'y kulungan ti manok. Pakpakanak dagiti manok. Ang mga mabisindang aminan, papa. Kasta ka di. Wen, papa, mabit lang. Tenak mangala iti danong nga inumin da. Sige lang. Itamang pa'y anak panunot ti anak ko ti kastoy. Sigud matasan na nga raramidan. Good morning, Bonbon. Hi, Bonbon. Kumusta? Good morning, mat kada kayo. Mia, Mika. Agklase tayo manan. Agdangag, agbasa. Kung agkopya tayo manan, iti nakatatidog nga isurat ni teacher iti blackboard. Kasta talaga, Bonbon. Tagis eskwela tayo lakat nga ron. O wala, intayon. Tapno saan tayo amala daw? Intayon! Dadakkelan dagiti imulak anatan. Kasla kaano laang day di pa nangimulak. Ang amita, mabalinan nga apitan. Isupay nga damailako. Tatang, nagdadakkelan dagiti imula yu amustasa Sige, tulungan kayon nga agapit. Alaman nga rod anak ko. Tapaman amalpas. Tulungan naktumeten amang repet. Tapno mapanilako ni nanang mo. Wen tatang, kan kadwa akto ni nanang nga gilako kadagiti mustasa. Bonbon, iho. Adda kamot lagayam dito likod ti balay. Itay kapay laasap sa pulan. Wen, papa, lepasak ngamin da ito'y project ko. Tapno maipas kumata ni jay teacher mi iti computer. Anyaya day ta. Agaramid kami kano iti computer keyboard, papa. Babaan iti bukod mi adiskarte. Kasta ka di. Wen, papa, kanwan gayam, naku na kanyak damiya kan Mika. Ano say-sayatak ti agadal, kan amok ti tumulong iti padak a tao. Adaw yun to kano ti maturong ko. Agpaiso ka di, papa. Wan, iho. Iswasi ka. Agsingsingpat ka. Wen, papa. Mia, kumusta nga taitan ni Bonbon? Oh, apay ka din ni Bonbon. Nalagip ko lang Kinapudno na. Maasyanak unay kadagiti kaskan kwa na. Wan nga rod. Oray siyak. Maasyanak matkan kwa na. Anya nga ta. No kanayon ta akuyugan. Tapno saan mat akanayon ngagmaymay sa. Wen anya. Sige, nasaya at day ta na panunot mo, friend. Mayat day ta. Tapno naragragsak. Nanang, Domingo inton bigat. Saan ka di? Wen, anak ko. Iso amapan tayo makimisa kadatatang mo. Ay, apag iso. Nagado dagiti mustasa nga inapit mi kan ni tatang. Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Imbagla ang maila ko, tapno adda maigatang iti masapsapol tayo. Wen ay, kaduan kay itong aglako inton malpas ti misa. Wen, anak. Nasaya at launay. Mala, mangantakit din. Tapno saan nga agbaaw dagiti na idasar. Ay nanang, nakaado tayo iti na ilako Angam, addalat tabasik anabati. Sana bale, padasag to nga ilako ijay school. Bareng gatangan dagiti mamaestro kan maestra mi ijay. Mala, si katimakaam mo anak ko. Tani, nabambanugak nga agpaiso nagtaktak dara nagbambantay iti lakot na. Agawit tay nga rudan, nanang. Tapno makay na natayon. Lunis manan inton bigat. Sa paag to ti bumangon. Taurnusak dagiti saan pa'y analako anatan. Taalaak ija pagadalan. Naasam kat dagiti mamaestro mi ija itinatnatang.
Kastamot tan dagiti maestrami. Ay, maturog akon. Tapno makainanaag. Nagmalmalam ngamin at timulong ak kaninanang anaglako. Mika, nagbiiti panawanan niya. Wen nga rod, Mia. Maudin atawan tayo iti high school. Ay, wen gayam. Ag-change topic taman. Among ka di. Madlaw ko nga dandakkel ang nagbaliwan ti gayam ta. Ni Bonbon? Wen, saanan akas idi anak kulit. Isa ang maragsakan ak unay para kan kwa na. Uray siyak mo't Mika. No kayat mo, intan to pa siyaran intun Sabado, ijabalayda. Wen day talagayam. Mika, adda kayo pa'y lagayam ditoy. San kayo kadipay nga agawid? Ay, da kayong matgayam, sir. Wen, agawid kamin. Ay, wan gayam. Agyaman na kada kayo adwa, ha? Ngamin, babaan kada kayo. Madlaw ko tidakal ang nagbaliwan ni Bunbon. Da kayo lang amin timakaw-awat kan kuana. Sir? Idinto tadag iti daduma akakadwayo. Patulan dalatan, katamuda mat akas jay na. Wano saan, karkarwanda nga ibuli. Ay, adda nga min dagiti kakasta at tao, sir. Pagaayat dati mang buli. Hun nga rod. Isu adak kalaunay ti pagyamana kada kayo adwa. Da kayo tinagbalin nga instrumento, iti pa nag-improve ti anak ko. Awan anyaman na, sir. Maragsakan kami paikit di para kan kuana. Uwan, sir. Talaga ang maragsakan kami para itigayam mi. Ngamin, nakaragragsak akad kadwa. Kan, nasingpat matgayam. Kat kamao dyanan na. Agigidan kami matlaang agmarcha intun graduation. Sapay ko taora intun college kami. May sa nga universidad ti pagadalan mi. Uwan nga rod, Mika. Kat ulitak manan ti agyaman kada kayo. Da kayo ti inaramat ti Diyos. Tapno agbalbaliw ni Bunbun nga anak ko. Sir. Kat sapay la kuma. Taado pa'y ti pangaramatan ti Diyos kada kayo. Kasanak ti Diyos. Agiin nayat tayo. Kat di tay kuma mangidad-daduma, agsipod ta agpapada tayo a pinaraswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.